Let's go. I'll start with a beat. Every time I cross my mind is in a read. Cause I be doing my heart is a beat. I tell them my mind is gonna be a read. Yes I, what I just mean. Call me Drumati AK, best rappers on the beat and I beat him out lead. Cause I be rapping, we getting some money everywhere. I'm putting these on read. Taste, running at the patterns on the rapper cause I'm moving with the test like cat is on chase. I be getting some money when you make noise, I go make that for the things on race. I go make money early on gang. But this is not an iPhone. Why you wanna use speak for the iPhone? There is some money wrong, cause I be doing with the color, not a safe phone. Yes, sorry, I wasn't planning to do this, running for the city, cause I wasn't coming to this. When they gonna rap up, Spanish, this gonna study, cause I be doing with this rapper with the medicine for the city. I told them, feel my rest in my city, run for the city, cause I know we got a million. Rap, say hi, I could say down for the city, cause you know what, I will never sit down. Okay, chaleur et c'est bon, mais le sauvage m'a dit la matinga. On m'a dit tout va, on peut pas la mettre ici. On est dans la tranquille, on peut nous activer. No one to tell, can not the machine. We down, move on, my back on the tree. That's it. Just put that thing on the step now. Mimi kwa wengine sitokwenda, oya sitokwenda. Ekurimiza singubesha, mutukunukunda makyugamba. Mimi kwa wengine sitokwenda, oya sitokwenda. Kugira mvuga nabi, kugira mvuga nabi. Walishika matabi, matabi. Tu fais pour que tout soit aussi parfait. Oui, j'avoue que t'as tout ce qu'il me faut. Tout ce que je veux, c'est que tu penses à nous deux. J'suis pas ton mec pour les photos sur Snap. Anyway, say. I don't wanna let you go, let you go, Anyway, say. 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 You already know. Moi c'est Jess Miguel, le CEO de Flemme la Mode et cette soirée va être mémorable, vous n'allez pas oublier. Donc l'objectif principal c'est de pouvoir plus changer les mentalités, d'accord? Parce qu'ici on n'arrive pas à comprendre que la mode c'est quelque chose de très important, que ce soit pour la jeunesse, les personnes plus âgées, les enfants, donc les nouveaux-nés, donc ça marche partout bien sûr. Du coup on a dû changer un peu parce que d'habitude on voit qu'il y a des fashion shows et tout ça, mais il y a un autre genre d'image, il y a une autre image qu'on doit donner. On a envie de donner quelque chose de bon aux gens et tout, à propos de l'art du Burundi bien sûr, la culture, donc ça avance, ça avance. Hello, nitwa Neri. Uno munsi akaba wabaye GALA Annuel de la mode pour la charité. Là, j'ai excité moi-même. Nimvuyeyo. So mwahonze. Ni byinshi déjà, je me rends fière moi-même, mes parents aussi, l'agence. J'espère que nakoze ibintu byose bishoboka.
My name is James aka Smart Boy Burundi. Niko modo. So ni happy tu kushiriki kwa show kama hii. Ni kitu kiko ni kufika kwanza mahali una perform kawaida jinsi walikuita, itabidi na wewe ufanye maradufu watu wakupende Modeling hapa Burundi naona mbali sababu sisi wa modo hatusapotiwi kivile. Mbo sana yote iko vizuri lakini sio vizuri kivile, na wasanii wasapotiwi kivile na sisi wa modo hatusapotiwi kivile. So hapo kawaida itabidi watunge mkono ili watupandishe. Wakitupandisha na nchi nayo itapanda. You already know. Kumazina yanje nitwa niyo mutabazi James Pacific, nkaba ndi muri la mode. En fait modeling ni passion yanje, ndayikunda cyane kandi ifise vision niniya, niko kazi konyene numva nshaka gukora. Avantage iriyo gose kandi iriyo cyane, dufatiye kuri carrière ndashobora kuharonka carrière ikomeye cyane. Modeling irashobora kuntunga ndetse igabasha no gutuma nshika ku ndoto zose, ku rêve zanje zose. Message notanga kuri modeling y'u Burundi novuga yuko dukwiye gukora cyane, kubera yuko abenshi muri modeling y'u Burundi bayifata uko itari. Notera intege rero umuntu wese akunda modeling yuko yoyitabira cyane, agashiramo effort ikomeye kugira ngo modeling y'u Burundi nayo ishobore gutera imbere nk'izo mu bindi bihugu.